kedam tang 2021 aning kan 2 November ni Lamding Forest atum Ladakh ke hemari tok biarong along labang ke Lamding Forest area lasi nang ni tum ke Ladakh ke dolong li pu asi sin notice nang pale la election notice atam jong sin nang tum thu thei pulote ni tum mangi sai jogje pen election nang kok pu hola soning kan ni Ladakh arada tum phan adon tin asonang pale hola sonang pale ateng pen alang li tum kadu gawe tum KSA pen chenglok hamphang song don phan phan pachini si hamphang song atum wang pen koson si Ladakh karbeng long le Lamding Forest atum laso election notice nang pale long kop ma pu nang humri lo laso nang humri ateng pen Ladakh ke Lamding Forest kali dage karbeng long athe Ladakh ke kuposi tum karbeng long pu ki puma pulotang ke Ladakh ke 1996 aning kan pen chenglok penangan arada tum phan karbeng long tunas council atum longle pota ki do anparta Ladakh ke Charlie hin laso paching thuri aphan Langkayan LP school pustame 1982 ningkan laso LP school nang pilo laso teng benitum karbeng long tunas council phan pulo Ladakh ke karbeng long Ladakh ke Lamding Forest area kali lasi council atum sodak pen laso election notice nang pali potke nang tum hojaya tum han chingki nai pos laso teng pen nitum hola so choro nangi ake hai tuliram long hang mange hojaya SP ake hai pan langli lamri pen se phun pen se call pu mas tame hola so phun call pen laso election notice nang pali tame election banke ho so banke jok chidlo poi fis tame hola so reference en pen non 2025 aninkan puthot Lamding Forest atum Ladakh alam pen nang Ladakh nang tum do thulong lelo hola so notice nang pali elo pu ko non nang pu chu bangke nili tum bangke mang hu thu haglo lasi pini laso press meet pen ni tum karbeng lo tunas council han chuning ri loje kewang jilangar ni laso rongjong si puing samjin pen do thak long nai pulotang te nang li tum la hoya bangke nang thik pami kanang punan nang athela so ho nang thik pami ka kia joine si pini sitame la Lamding Forest atum Ladakh ni tumadim pu nang kechipu ajakong to ko sitame Ladakh laso kupisi nang kechipulong problem apote lake council atum hoya dui ke thik pame mi ajo election ni phan ke jokpon ho so ning kan nang oi fis tame non 2025 aning kan aku puthot Lamding Forest atum dak langwe mate himari tok biarong along puthot Lamding Forest pen Ladakh dolong lelo pula solam langgi putu bangke ni tumangke nang hu haglo athe kupi poloma pulotang te kedam tang 2021 aning kan la sol notice nang pali hota Ladakh rong mani tum hamphang som ten tume jong dak loje Ladakh ke Lamding Forest area kali athe Ladakh ke Lamding Forest area kali puni tum kuibosi puloma potang te langwe himari tokbi arong lake 1917 ningkan si am lasorong nang chukim lo laso nang chukim bom hola so ningkan nang chukim si wang bom lo hola sut 1996 ningkan 1920 September laso cheklo lo karbeng lo tunas council pen kipia pota ke lahelo Ladakh bangke himari be lapen jen be poson lason hak taksi penangan atumhan karbeng lo tunas council pen longle pota nang pilo lanjo tagli longle pota nai pichot tagli Ladakh rong aphan isia khai ching thurnai plote kacharle hin kenang sot pojoine Langkayan LP school bustame 1982 ningkan laso school yetum council atum pen yetum hanang pilo lasi lason council pen yetum han pota nang pilo school nang pilo lapen hemso tame nang pilo la anang pidet pen stame yetum non Lamding Forest atum bange dage Lamding punang chekrong bol ibangke ditum bange karbilo chade song pen ke men tuni takroy the lasi laso puthak nitum karbeng lo tunas council apan chuning rilo aprang 2021 aningkan ahut koston sinang kerabdun ma pining sitame laso bang nang rabdun nai pusi nitum thik nai pusi litum pini laso phrangkia mai pen karbeng lo tunas council apan anparta Lam Hojaya district atum phan chuning ri pon padikrim
laso kisung grupo si ke chak nang kok lo pulatang de lake border alam thesi ajat tami nang le ro ti the lamding bote lake karbenglong forest ke lamding forest lake hojai district pen asi laso kisung yong si chak jok lori bote first karbenglong trans council atum priority ki pinai labang ke border ke thik nei lasi laso abang border bang prabjilen thik nei busin tum chunin lo lapen laso border jong si thik the lapen non amma jong si nang thik the bote ni tum angela laso kisung jong si akola song si ni tum han lamding forest penang ni tum hanang therbom bote ni tum ke sai jok je pen karbenglong trans council of hansin ni tum ke chestong nang kok pa thema bolodang de ni tum rara tum le ki pudun le ke choge kali border lam bote border polotang de lake 1953 karbenglong trans council aso kelong hot mikil his district pusala so teng mensi border bang hola so si thik hola so teng mensi border samme ni tumke hola so teng mensi nang thik nei pusi nili tum bang pen chuni rilo on parta prabjin ben la so a border bang nang thik the pute ni tum langkaya narat mader mijung langkaya narat tumke thurpak pen chesong nang kokpo ha bar hemari tong biarong alo nang tum media party tumhan anga chok phape nang tum dang chong dum thega pot lapen nang tum apona chip pen ke bang thega pot ni tum mai langkaya na hemari tong biarat tum pen nang tum kardom pa jora kardom si people sen ni tum pini nang tum han lapana tok se tame na jo phanang kok ma plote dasemet kidam tang 2021 aning kan ni tum han lamding forest tum pen dakpen thodang po pora ni tum han alu nang palelo mate notice nang palelo hala suhut eviction hala suhut eviction bang ke ni tum dasemet karbenglong autonomous council ke thegi ding lapen karbenglong ham phanga song do an atum nang chirat chutudun pen hala suhut bang ke eviction along ni tum jokon chilo sitame hala so reference and pen non puthot 2025 aning constame non hejong chiklu yon joni aprang puthot lamding forest pate hoja district pen wangsi ni tum han langkayan hamari tok biarong along wang pen latum nang ther nang hapon lo nang ni tum dak pen thu nang po dam nang po athe nang ni tum han ke dam tang 2021 aning kan notice sang fiel lo non tang ke afong nang pidek chelo asinang ni tum dak pen dam nang po sayok je nang ni tum yong si thu the plote ni tum si wang ban sin nang thari nang kok po nang od nang kok po sin ni tum nang ther nang hap te kang lo asila so po thak yasemet karbenglong autonomous council lapen authority tum han ni tum chuni ri kang tum bang ke la so po thak kedam tang 2021 aning kang ko som sinang ni tum nang cherap dun ma la som thot ni tum han non kiwang che por ma te non ni tum kisunga por ho tumi puthot na jab dun thuni athe ladak ke ni tum Hodai district la pen karbenglong district border long sido ni tum la so bangge chihok tung te je ni tum bangge dakke Hodai district sido ni tum bangge karbenglong sido pu ni tum kai kita ning thio thip sido la pen akisung apong tin ta me ni tum karbenglong autonomous council an si chuning ri pon lo la pen pi posin ni tum da karbenglong along sido pu ka chihok pon lo plot ni tum kiram tang ning kan thokep trokep aprang ben sila dak dolo rong na chukim lo anstami ni tum 1988, 1996, 97 aning kan ni tumang karbenglong autonomous council mate land and revenue department pe ni halaso aning kan ni tumang potana pipon lo halaso potano ni tum long do ni tum approve ka do we dolap ma na paklang po la son si la so aputhak ni tum same si paklang po lo hoja district tum han hala forest lamding forest ki bang tum han lai potas si paklang no su do no stame hala tum ki kroji aphan aning hangedat asi jasemet ni puthot chuni ri khang tung ke karbenglong ham hanga song do an ke the ki ding la pen karbenglong autonomous council kachari ke the ki ding alang le tum kado we tame so bang rd na enun vek nang la pen ni tum la da jong si thur 90 protein ni tum na lo dam po athe dak ni tum ningkan phokep trokep so selo ge do tang bari ba thung kang chu tang thai de lo nge non la dak pen thur nang protein ni tum ko dak lo ge dam po ko dak lo chitere po la pen i me thang karbenglong ha war jong si me thang komane hojai district pen komane lamding forest pen nang kiwang sinang ka tharli plote idum kona lo dolang ne halada karbenglong yong si chidolong le plote hojai district ni tum ge patti bok dai phange achan asata chance velu nasi ako me thang adim lage me thang si chidolong vek nang po nasi ni tum jasemet la so kisung along pajok kon pe rd nang enuni ke karbenglong autonomous council ake hai cm dr turam lo ha halang list me la so lang wana number ikidonang po nasi tini ladak ni tum
press meet ke pha long na cha tong don KSA mai khu difu district committee alang li tamai na cha tong don do alang li pen le alang li pha tamai the thini ani ye pona alang li han sa bảo cái người ta cho hơi quen như bằng rồi vậy đó chứ là rồi là phụ số cái tay hình đom đom như bằng rồi như nó vậy được đó chứ cho máu trong năng khát lo và tu vào ở đây cho vang là cho là đâm mình là thằng cái gạo chúng như phá có cái thằng chủ pasal cik lo sih kewang tu thì là cik lo bang pai cik lo pai cik lo tu bang kon bang lo ta tadi ke bang ni pun kerja lu tadi tu ni tatom bang ini lah pu alu hai nang kita kang son tu awe ini pu lam the pen si nang kita pacini tiap perang ipong 2021 hot lasan thornang pu ahosot bang alu nang kipi son tu ma alu nang pipe bon thornang pu lasan pu ayat nang pipe bon ini lam the pen chot lam pen alu dolo 2021 dangke election pu notice nang chilo mahala sot bangke KSA pen chinglok do gare hamthang song tum che song dun lo ma che song dun pen timisan long bang choro nai pot tuliram long ha ke hai tamne sot bang asolam lilo mat tuliram long hanga ke hai bang hopu hoja SP fan phun kolo pusipo mani ni tumta hoda kosam la rong men sam yang hoda ri solong si ala tum kem gibi ma hola da ni tum dam lo SP than si ni tum chingki dam long ho so ma hoda so SP sar sinang than lo tuliram ake hai punang kurulon tum ha na si karbi ahem nong si patong te nang tum nang than no tum patong te lo non nang ki ma hola so bang ke manang pat dakan ke bang tang lo nang patong te lo stamela solam puthot 2021 alam si akonon puthot nang ru thudet pu man lo tenon 2025 man lo stamen non puthot bang ke alam si nang pucha mana dake dang tum dolong le lo aprang mu ben da pulang